Hey, will you go to the market today? Yes, I will. Can you get me some orange, please? Of course, I'll get you some. Thanks. Okay, أبزح حتى زرب كم متر تطعم كل حاجة. انتهي تنس تطعمنا. وين بزعبة أيناي أوان تزاربنا. بزعبة حلف. بزعبة هلو. دوس بزعبة مساي. Clearly, will كنت كم فلس إحنا. بزعبة مساي. We were talking about the future. لذي will هذا خبطهم كندي مساي نقول سلام كلاشي. Will unplanned. كلو استفعلوا future نقول سلام. وين مساي نقول سلام سلام. Will unplanned. ويكا شعة تا أوان زربة. نزوسنا نقدر. دنقت مشكلة أنت كمان لقالي. Let's see some examples here. I will pick it for you. I'll pick it for you. هذا نقدر إذا أسأنيه كبيرين هوديو. مودرن بالقب كسجم دريانسة. Okay, I will pick it for you. نتشعد وسنا نقدر. رأي مثلاً I will pick it for you. أنا كالعلل كاي مالتي. لذي حدش وسانة. بدي بوز أنا حوي حاسب بوز إحنا قرأي وانا. إذا نبدلنا مستخلص مس next نقول صناعات نمتحازيم. كلاي I will call you later. I will call you later. Okay. مو معسينا نرهب حسب حسب أبينو. I will call you later. شو عند سبوت دحاس وذا الله هينو زعمت أزر والله. I will call you later. دحرك دول الكاي. قال I'll have coffee. أب كم قال شاب حدا وتا وأب بيت مستوينكا تحتت كلها. Okay. أنت تدل تبعك تحتت كلها تبغاسي I'll have coffee. I will have coffee or I will take coffee. بون وصل ويبون يدلينا نتي كوها بكات تدليو زون ولا قربا يكون is future. أبدأ بديالوج ملك عند رأي رامنت. Will you buy me a bike? Yes, I will. هذا قلعة نبو وين ولاديو. Will you buy me a bike? تلو. تبغى حساب بينو. شعاد والسنة وسنة هنا. Okay. I will. ويكا yes, I will. بمبال حد سير وين شعور ثانيو قال لي خل. So, how do we make these statements negative? إذا بزعبة مسألة بالنوي future tense, simple future tense. كذا كنا كملنا negative نقبره. Negative تي أبناء تكنيا جرامر ألوتا نبري. Okay? I will come كما سيت وينو I will not come. كم كل خالد tenses negative مسرح تكمل قال not you. كنا بيناتوا كميدا نسوا نرأي. Will plus not will not. I will not. Normally, I'm speaking will not. They call it won't. نبل. أحسن كمتي is not. كنبل isn't. نبل. Okay. كمتي cannot. أكنبل can't. I can't play football. أكندي I cannot. He isn't a student. أكندي he is not a student. بتماثلي أكندي will not won't. نبل will not. نبل. Let's see an example. I will not pick it up. I won't pick it up. I won't pick it up. إذا حدا خبتم ننح نظروا بقليل نردو native speakers كذا وهلوجن زعنك فنا ويك فنا زجبر نجاري لذي practice نجبر أقداسيو. أكن will not won't. I won't pick up. كلاي I will not come tomorrow. Instead we say I won't come tomorrow. I won't come tomorrow. I will not أحسرات نمسي won't. أبزي بديالوج ملكن رأيه. Will you buy me a bike? Will you buy me a bike? كمسي no I won't. No I won't. Which means no I will not. ويكا I will not buy you. نمبال. أبزي بزح يزجاجنا want. تدام سه. I want نكنا كل لك عماد مزكاش لذلا تعاوس الناس لذي أبزي فينا رأين. Want W-O-N. I want will not ما تكون كلا لك رحمة هنا W-A spelled هون want خا مدلاي ماش I want coffee بندلي I want milk سبادلي مدلاي كنت كانت لذي إذا قد زيا خبزيا فلينا هريا أقداسي أوكي اتخالق مجدي future نقول صلوا جاء مسألة هنزار كلنا بزي كذا خمسة صنحنا will كله انتهى مجد له هنا be plus going to is the other way of talking about future. Be خلنا بالكلنا توم verb be وين مخان قصي إلا نقولهم am is are زبليهم. إذا توم هيجي in present from كونهم be plus going to planned نزوجنا نجار. أقدمنا حسبنا نسحنا وأمدبنا نسحنا نجار كنجلس كلنا. شو هذا اللي تحتيتنا من سوى يكونه
ኣብ መደብና ከም ዘሎ ፕሮግራም ጌርና ከም ዘለና ኦኬ ኣቀዲሙ ዝተመደበ ነገር ምዃኑ ኣብ ምግላጽ እንጥቀመሉ ኣክንዲ will be plus going to. Let's see this example. I'm going to help you. ሓደ ሰብ ሕጂ I'm going to help you ተይሉ ኣክንዲ I will help you I'm going to help you ተይሉ ሓሲበ ኣለሁ ኣብ መደበ ኣለሁ هو ፈሊጥ ኣለሁ ከም ማለት ክኸውን እንተላ ሓቲት ኮይኑ ብፍላይ ካልእ he's going to fix the car. He's going to fix the car. ሕጂ ሓቲትናዮ ሕጂ ዝውስኖ ነገር ዘይኮነ ወሲኑ ኣብ ፕሮግራም ሒዝዎ ድሕሪ ነይቲ መኪና ማዓስ ከም ዝዕርያውን already ዝፈልጥ ሰብ ኮይኑ he's going to fix the car ኣብ መደብ ሒዝዎ ኣሎ ንምባል ብተማሳሊ we are going to give you a raise ሓደ ሰራሕተኛ ነቶም ዘስርሖ ዘለዎ ሰባት ተራ ብዛዕባ ደሞዝ ሓይትዎም ማኣቀዲሙ ሓይትዎም ነጌሮሞ ተነይሮም we are going to give you a raise هو ክንውሳልካ ኢና ደሞዝ ሓሲብና ያለና ካብቲ ዝቕፅል ወርሒ ወይ ካብቲ ሓደ ወርሒ ንዝብል ደጊሞም ክነግርዎ ከሎ ማለት ስለዚ ሽዑ ሕሰብ ኣቢሎም ዝወስኖ ዘይኮነ already ተወሲኑ ዝነበረ ክኸውን ከሎ ኣክንዲ will be plus going to I ተኮይኑ I am it verb be he ተኮይኑ is ንጥቀም plural we ወይ ዘይ ክኸውን ከለካ are ንጥቀም ስለዚ ቶም verb be ሎም ዘለና am is are በዚ መንገዲ ዝኻ ፕላን እንደሆነ ፊውቸር ንገልጽ ፕላን ክልከልና ግን ንሕና ባዕልና ፕላን ዝገበርናዮ ኮይኑ ካልእ ወላ ንሕና ፕላን ዘይገበርናዮ ኮይኑ ግን ርዱእ ነገር ክኸውን ምዃኑ ሹር ኮይኑ ተሰማዕና ነገሩ ፕሬዲክት ጌርና ገሚትና እዚ ቴንስ እዚ ክንጥቀም ንኽእልና ወይ እዚ ፎርም እዚ ክንጥቀም ንኽእል ንኣብነት it's going to rain ተልናስ ማይ ክዘንብ ምዃኑ ንሕና ንገብሮ መደብ ኣይኮነን ግን ከም ኣብነት ኣብ መገዲ ወክ እንዳገበርና ቀስ ኢልና ድንገት ድብንብን ኢሉ ምክንያት ብለኒ it's going to rain let's go ክንብል ንኽእል ማይ ክወቅዕ እዩ ከም ርዱእ ወሲድና ምክንያቱ ምልክታት ስለ ዝሃበና ወይ እውን ኣብ ካልእ ኩነታት she's going to fall ሓንቲ ቆልዓ ብሓደ ስካላ ወይ ኣብ ዘይኮን ቦታ ደይባ ተራእዩና she's going to fall ኢልና ብጉያ ከነትና ንፍትን ምክንያቱ ንሕና ዝገበርናዮ ፕላን ኣይኹን በር ርዱእ ዝመስል ነገር ተኮይኑ ነዚ ከዓ ኣክንዲ will ንጥቀም be plus going to በዚ ዝረኣናዮ መልክዕ ማለት she's going to fall ናትና prediction እዩ ናትና ግምት እዩ በዚ መንገዲ ንገልጽ ኦኬ ሕጂ ነተን ብቨርብ be plus going to ክንገልፀን ፀሕና future ከመይ ጌርና ናብ ኔጌቲቭ ናብ ኣሉታ ንቕይሮ ንርአ ኩሉ ግዜ ኖት ኔጌቲቭ ማርከር እዩ ኣብ ኩሉ ሰንተንስ ኣብዚ ኸ ኣበየናይ ፖዚሽን ንገብሮ ወይ ከዓ ኣብቲ ስትራክቸር ናይ ሰንተንስ ኣበይ ንእትዎ ኣመንጎ be and going to ኣብነት I'm not going to help you I am ta verb be ta going to ta nata part ስለዚ not ኩሉ ግዜ ኣመንጎ ናቱ I'm not going to help you I can't zakane he is not abjaha ta verb be is ya ስለዚ ኣመንጎ is common ኣመንጎ going to ta automata not he is not going to fix the car ta mekina ay ka'aryan we are not are ta verb be plus going to ስለዚ ta negative marker not amma khalantatu we are not going to give you a raise it is going to rain ዝነበትካ it is not going to rain ከም ተዓንቶ ዝበልናዮ እዚ ግምት እዩ ወይ ሩኡይ ዝኾነ ግምት ክኸውን እዩ ዝበልናዮ ስለዚ it's going to rain ተልና ደበና ኢና ደበና ጉል ተልና it's not going to rain ክንብል ንኽእል ማይ ክወቅዕን እዩ ኢልና ክንግምት ከለና ካልእ she's not going to fall ብፖዚቲቭ መልክዕ she's going to fall ዝበልናሉ ምክንያት ገለ ስለ ዝኣናዩ ኣብ ዘይኮን ነገር ሰቂላት ኣለያ ወይ ኣብ ዘይኮን ቦታ ረጊፀት ኣላ ሓንቲ ቆልዓ she's going to fall ንብል ድልድል እዩ ዝሓሰብካ no she's not going to fall she's not going to fall ስለዚ ብከምዚ መልክዕ not ኣመንጎ verb be going to ንምእታው ነቲ statements negative ወይ ከዓ ኣሉታ ንቕይሮ ካልእ ግን abbreviation I am not going to help you ኣብዚኣ ግን ኣክንዲ he is not he isn't ክንብል ኢና is plus not short form isn't are plus not aren't they aren't ኣብ ተቐዳሚቲ m ዝምልከት ግን m ምስ not abbreviated ወይ contracted ኣይኮኒ contraction ኢና ንብሎ እዚ ክልተ ቃላት ተላጊቡ ሓደ ድምፂ ክፈጥር ከሎ ከም ሓደ ቃል ኮይኑ ክድመፅ ከሎ ዝበዝሕ ግዜ apostrophe የድልየና ነዚ r ምስ ፀሓፍና n ምስታ r ኣልጊብና ታኦት ጠፍእ ኣክንዳ apostrophe ማለት
ኣብኣ ዝጎደለ ቃል ከም ዘሎ ንሕፅሮት ተባሂሉ ወይ ንኮንትራክሽን ተባሂሉ ዝጎደለ ቃል ከም ዘሎ የርእየና። ስለዚ we aren't, it isn't። ስለዚ is and are ምስ not ተላጊበን abbreviated ወይ ኮንትራክት ሆነ ኻላይን am ግን ምስ not ኮንትራክት ኣይትኾን እያ። I am not ብምሉኣ ስቴት ንገብራ ኩሉ ግዜ። ካልእ ምስ ፊውቸር ኣተኣሲርና ክንሓስብ ከለና ኣገደስ ዝኾኑ ቃላት ኣለውና። እዞም ቃላት እዚኦም ከዓ ታይም ማርከርስ እዮም። ግዜ እዮም ዝሕብሩና። እቲ ፊውቸር ቴንስ ወይ ሲምፕል ፊውቸር ከም ዘለዎ መፃኢ ምዃኑ ይሕብረና። ኣብ መፃኢ ግን መዓስ እዩ። ፅባሕ ድሕሪ ዓመት ዝብል ነገራት ኣይሕብረናን። ስለዚ እቶም ነዚ ዝሕብሩ ሓረጋት ከዓ እቲ ስቴትመንት ፊውቸር ምዃኑ ብንፁር የርእዩና። ንኣብነት ኪወርድስ ኢለ ሒዝዮም ኣለኹ ኣብዚ tomorrow, later, next ተመሳሳሊ ንፊውቸር ዝምልክቱ ኮይኖም ግን በበይኑ ትርጉም ኣለዎም። I will do it ክንከልናን I will do it tomorrow ከና ስፔሲፊክሊ መዓስ ከም ዝግበርን ፍልልይ ኣለዎ። ነቲ ዝፍፀም ነገር ዝያዳ የነፅሮ ማለት እዩ። adverbs of time ንብሎም። I'll give you later, give me the book ተይልና ሓሰብ I will give you later ድሓር ክበካየ I will give you ባዕሉ ፊውቸር ሙሉእ ኮይኑ ግን later ኣበየናይ ሰዓት ወይ መዓስ ከም ዝወሃብ ይሕብር። next ብመስርዕ ዝኸይድ ዘሎ ወይ step by step ዝኸይድ ዘሎ ሓደ ነገር ኣልዒልና ክንዛብ ከልና when are you going to do it መዓስ ኢኻ ዝሰርሖ I will do it next. next ማለት next ቀፂሉ ዘሎ ንሓደ ካልእ ኣቐዲሙ ተጀሚሩ ወይ ዝኸይድ ዘሎ ነጥቢ። ካልእ next week, next month, next year. next week ዝቕፅል ወርሒ ማለት እዩ። next month ዝቕፅል ወይ ዝመፅእ ዘሎ ወርሒ next year ወይ እውን መዓልታት ጠቂስና next Monday, next Sunday ክንብል ንኽእል። ኣብ ርእሲ እዚ in a few minutes ብፍሬዝ መልክዕ ዝግለፁ ካለው in a few minutes, in a few hours, in a few ድሕሪ ገለ ደቂቕ፣ ድሕሪ ገለ ሰዓታት፣ ድሕሪ ገለ መዓልታት ኢልና ክንገልፅ ከለና እቲ ዝፍፀም ኣብ ፊውቸር ክፍፀም ዝበልናዮ ወይ ፊውቸር ምዃኑ መፃኢ ምዃኑ ብዊል ወይ ብጎይንግ ቱ ዝተገልፀ ነገር እቲ ዝግለፀሉ መዓልትን ሰዓትን ወይ ግዜን ንምሕባርካ እዚኦም ንጥቀም ማለት እዩ። ስለዚ እዞም ፊውቸር ማርከርስ እዚኦም እቲ ስቴትመንት ፊውቸር ቴንስ ምዃኑ ዘነፅሩ ሓገዝቲ እዮም። Thanks for watching. This is Habtab Academy. Subscribe, like, ኣብ ምግባር ይትሕመቑ፣ comments መሃቡን ክንፅበየኩም ኢና። Thanks.